Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka General Council Jongkari Boy Youth Federation kabalalong haga khatwai tarik uyayong aja punriyo kalayang scam ya ka jingdawa na ka sarkar India ban pentrekam ya ka inline permit bat katba ampat yo ya ka inline permit ka sarkar Meghalaya ka deban pentrekam shwa da ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ban khanglan ya ka jingwan rung kerthep ki menderi syakani ka jilla Habakran jikla pathai kubor represent ka RBYF uba people thank you uloong ba ka sengla dawa ya ka sarkar jilla ba ka deban pinstant no ya ka jingapen bet put bat ka sarkar Assam ha ka bawla pen pau ya ka jingsngau benyaw ba ka don ka jingdu nong ha ka jingapen ben ha ka wat ka beningkong uloong ru ba ha ka jingapen bet put ha ka wat ka baar ka sengla dawa ya ka sarkar jilla bakan pentikena baki khat pratuli kishnong ki bahab hapok ka block 2 jongkarai nongtung Ribhoi district ki deban wan phai byang shaka jilla Meghalaya Prima, no,
baik hilang jua. Di jingle kat jom ikut inogram jungi kiba laklan to na selapatai uba lan kupar salmi uba diteng vice president juga seng habeni ke CEC pemerintah baklo ikemau dan kuram yang general secretary juga seng bampai luar belai ubang yang itu duna yang kerjanya tren hilang kajungu batni bat ini kiamut kinoelam kijongi tiba menda kasni limsem nala banyak sakilang hakani kasni hak general council juga seng kaseng kamju lum yang general council hak Islam di Padang nagadau ba nipun kajinglut bak katom jongi habitu Islam kalau mempendap suai yang Islam mempendap suai yang Islam ngira im ka songwai haga ying jung kibreu wala rangi de ki sentrai jong ka Ripoy district ka CEC ka pemerintah ka sim de katom ba hakit hodang ngin pendap suai yang ka office terikam ka seng ngin penduna ya kilo issues lade jong ka district lade juga jagan reu ka thong ka penungkong ya ka juni ka long ka office terikam bat ngira pendap ya kan akan jingai kalenti bagi pendap ngira kami ba ngin salum no ya ka general council lade ka jilut kando ru ngin saya bakli na ka CEC jong ka seng dan mendaski nisaki kacing pun pat jom disamla gitu hot nak Ripoy kabakin poy hakan ni kacing yalang general council kumba ka CEC ka seng timi ke jompi ka penmang kumba katsan pangut kinongwan hakan ni kacing yalang ngintip lese yo kitam lane tuna hakan ni kasni kabapila poy hakan ni kacing yalang bagi kemen scam ba ka budget ka ibu kung bakatsan sepangut ngira pentam ru kendiat ya ka bam kenang ba dam ki batam kanam tuna ka bam ya git hot ki bapoy sa ka jingelang general council jong dari Ripoy Federation dan swa bagin jam sakmat kung kada bangin kenmau purom ya kini giamut inong yalam ki jongi ki basong hagati ka suki Rabi baik lese pi teli habis ki hari kami ba kini kiamu kinongelam tidak lengkap bagi hak ini kecingelam dengan kepat di bawah gitu kan pinsoha benyeng bang tung kadak bangin kenmau ngin snap penjak jar suai lagi kau boleh sebut
play a fee ya ka jingdon tupi hakan ni ka cingelang jongi ka Riboid Federation ngimdan kano ka thong ka ba sneo ha ka bide pidi cingelang la ngi kamkiar hi ban khot ya ka general council nama la dangi shem ya ka jingdon di khot minut palat dai hajar ngut itu khot hapo ka seng Riboid Federation ha ka ba lai spa nyu kuli tang unit abu pratli circle bar atli ki zone ngida nadu itu kisnam ajar karsau kapor ke isi jungi kabat mai kawan ngira pelong ke general council au ajar pra ngi baka jinglut kalong ke bakra nama lada pawan di baro gitu khat tangga bai bam bangin silki ngimla te halo kani ngi kampiar pelong hakini kisnam hapeng ju ajar kapra du apundru kal ngi kimla pelong ya ni ka general council nama ka thong jo isi kalong pendat di office direkam jong ka sek pada bangi na pendep ya ka office terekam bangi rasim ya ka tong bangi lung no ya ka general council ka wei ka nongrem ka long ba baro ki member ki badan hapo ka Riboid district bakin ya kendu lang hapo ka wei ka jaka ha ka wei ka rangsan ka balong ka general council ka bakin itu wei kabar kane halal ku ba kios ngo mene kabar kalong ka bidi ba ka jing terekam ku tumai joka sek ngi la sakri ya ka Riboid district ngadu sistem patai pak ni patai Lagi nong ilam di per haduk ini Islam di bentar. Bat bunsin ni pai kwan pet ya ka tington kam jong kari bat kajan penriu bat ngim ju yu ipat ya kicingge kiba nakaliang ti thot peneso ha ka Riboid Federation kimat. Kalau kani kemat ngila sim ya karai lemba ka GC ke peladap ban pentri kam no ya ka welfare fund ha ka ba nakaliang jong kit hot jong ka seng kinno sinyang syaka fund jong kaseng ka mengintip untuk kawal fund hakaba wewe dukot unai kumba laispa tingka hakaseng haka cisin kata gi bengila banong begitu ki seng registered society ki bakilum betaka subscription fees laneka annual fees laneka taka monthly fees alikum kecu i bentangi ngi ong ba wewe dukot ide basinyang syaka seng kimi kabalong hadu lais pa mingka kumbang idon haka jing kadan ka report haka jingdon jong kit khot ka sangi bangidon kumba kendai hajar ngot bala bangila sya ban petelon ye kani kamut ba ngingin lum ka pisa kumba aku mulak haka cisen cisnap barkani ka pisa ka balum kamdei ba ka sangkemi kan ai jingkhen pan ha kipat ba ha kit khot babun balang bangila pelut ba don kam seng lera hakinu kinu kisu seng kani ka life spa ka bangi yong kalong take ha ka bayri bat ka welfare jong ki dukhat ki ba penesno bat ka RBY tingi ngila sim ek sintijam ba ngila da first trial ngila da ya mat ba ni bun ki dukhat jungi ki patutu kiran kumba hadu katsau katan spangut ki ba siwi ni ga welfare fund bat ilma kani bisa ngila la ban ai ka jing sakri ya kinu ni jong ki dukhat jungi ki badan apleng ka jing pang dum bat kabar ngilala kersan pisa ya kinu ki basdangi kam thumai ki jungki hapo ka business ka jungki tengkum kita ingin ka plan lembaga ni general council ba kin khot baro kin stang makenit penru ba kin kloy ban senyang ka pisa ka ba kasang kala perkhat nam ta ka jungki ba ngidon ka plan bangin kami sibun ngut entrepreneur ba naman ngin up ya kam sarkar hingi ba kalong kim khai akan ni juk pemerintah tengi ngidon jingmut bangin skill ya ki khot ki jungi haka entrepreneurship kabala balong haka bidi kan natural resources ki badon paling ki jungi Riboid district ki bakari boy karuspa haka sit karuspa hading kwai bat karuspa aru hakiding jalawan bat hakibun terter kumni hakising ni kwa bangin supply no ki raw sabar district ni kwa ban supply kum kita ki proses produk na Riboid district tengi kerman scam ba baru kita dapat nasni ya bagi snowy ke jingkran ya snowy ke jingkran tu lembaga general council bakin wan sakmat beno senyang ya ketika senyang ke bangibu lai Islam nang ba minla ban kersan yu nu buat bangila ice training baun sang ya kan kanuksa kalong hagitan siang barektan cirang di idon gitu ki dingkwai but kumba kalong ke study bagi ong ruturu na kolom tu kolom hagashi hektar juga jika kidi bentung kumakatan spat li kita riding kwai but the way ding kwai open hub season snap kumba totally kita kisla
Temun haka siak ta kumbakatsan aja sini Islam nanti kita buat hap. Bal lembah kini kita buat ngila mansna kita ki lift break making unit. Dekum kini ki skill ni kuat bangin ai kersan ni kita kuat lembah ka bisa ka bangin dong para mangi ban kersan ru para mangi. Bangi kerman scam sin bangin ala tengin yo pat naki ya kasut ke barit lese kan long kumbasan puna ya ka simlai dan ya ka sistengka ka simlai ku mengirai mentak long sistengka gitu ki bala sim ya kesan pu hajar rasa disira ngila kesan palat ya ka silak na Allah dan sannak daga mo ngila man sim sistengka kani gadi ka thong ka bangin dong ban kusutu ya ki fat baro to ka segede isngi kamla kanrandin na ka isu jong influx hapo ka rihi berkoi ngidang ya don hi ha ka satri jom kunun sang ki badon na po selong ban giwi gi jaka kuma fifitip bagi pabak kita bagi ribu federation ka ga jingi trelo lang sendak bat ka KSU FKGP SNYF JSU JYF EADE AYWO na po ki karwil bagi JSU ban ya kran haka bidi bagi isu jong ka influx bal hadu kini iskiro nginang up ya karai jong ka Ministry jong home naka Ministry jong Home Department jong Government of India haka bidi ka resolution ka bala pas lembah ka Meghalaya Legislative Assembly haka harkanai terit mulai bakatar arja kakandai hadu kini isi ngim simlayu ni andre ni lembah kani kejengelang ru nginang ni penken mau ba kadon ka aj kabala de pas warder country kata ka bangitip kung kata ka MRSSA SSA temene haka cilang ru nilai kran ya ka bidi begini ban nilai kendur disi ban penteri kamno ya ka MRSSA kat banginang apat ya ka jing penteri kam dan ya kata ka jing yo jing soy ya ketika ILP naga Ministry of Home Affairs jing Government of India ban niyo ru ka jing kulano disi ban yiro ba lumba ki video kalap ha ya ke city sekirang pasnong bepel-pel jong ka Riboy district ban yiru ya ke district task force committee andai ke basusi kalong bahadu kini isni ya ke entry exit point ban nakalyang ke DC office kong nyimpan la ban ni mangimpan yo jing ya bit ya keren bat ketiga government de lesi lembah kini jingilang ngin simno kelenti jam haka bidi ban ya mai no ya kani ka MRSSA tatu pakwan ya ka ILP kabar pan kalong haka bidi bat border issue kumbang itip ka give and take policy apan ke government of Meghalaya government Assam ni hangno hadu kini si kam semla urlong ni radu katu kan ni gicaka sekitan kana para ni radu katu kan ni gican ko gitan rani bari handai ni ibat niyo ur ka jingi nong katu kan ni hakiti gitan ka noten jong ka Meghalaya ka border jong ka Guwahati bat ka Riboy district ni kadang kecing motoy kawai ka snong nilai bagalung step nilai yo kan baga Assam ka long kadang don plang dispute hari ke langi simpat ka cikan bun ka bangi du ya kate ka bahaba nginyo hari ka second phase kumaka sarkar ka bu bakan paikmat sya kate ka than right nongtung ya ka right nongtung ka bangi ong kita ka block 2 bat kumba kalong ni ka bief lembah kani kan san ngin simba baro khat patli gisnong kiba don hapo karat nongtung baro kini snong kidi banwan pe sa ka Meghalaya ha kata ka jipen pe kan beta ka baan de ya kan ngin ruai ya kan ngin pertajam lupa nadu kini isngi tan adu baga sarkar ka simpan itik benta bahak kin hab ni mura baro ka patli snong sa po ka put sam ka Meghalaya